välkomna till Staples Roadshow. Tack för att ni har kommit hit och vill ta er tid och lyssna på oss. Vi vill gärna tala lite grann om Staples. Vi vill gärna tala lite grann om socialt ansvar i den världen vi lever i. Och för ni som inte känner mig så heter jag Peter Smith och är direktör för Staples i Danmark. Och jag är svensk också för den som mycket har hört det. Måske hørt det. Jo, tak. Jeg håber også, at jeg kan tale tydeligt, så jeg vil starte med at sige godmorgen. Og tak for ordet. Jeg er glad for at være med på Staples Roadshow i denne her store, flotte bil. Mit emne i dag handler om virksomhedernes sociale ansvar. Og der vil nok være nogle af jer, der siger, hvad er det egentlig for noget? Det kan lyde sådan lidt luftigt, og det kan lyde ukonkret. Staples from America. I know Where Staples are you from? From Ohio. And we use Staples products where I work. I work at Glen Bay Hospital, which is part of the Cleveland Clinic system. Okay. It's a big healthcare organization. And now you see Staples when you come to Copenhagen. It's great. It is. You like Staples? I love Staples. Good. Wonderful products. And we get all our office equipment from Staples. Thanks we a really lot. enjoy their products and the service provided. That's very nice to hear. And you were not asked to say this. This is spontaneous. Spontaneous from the heart. Great. Thanks a lot. You're most